Fula tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina wese kitasa mama. Fula tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bena kuzongu yaya. Fula tata Yambulangende, yambulangende mama. Fula tata Yambulangende, yambulangende mama. Fula tata Tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama. Fula tata Tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama. Fula tata Yambulangende, yambulangende mama. Fula tata mbembe Mama, 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 Fula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bena kuzongu yaya. Fula tata Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama. Fula tata Tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bese kinzasa mama. Fula tata Tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bena kuzongu yaya. Fula tata Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama. Fula tata Yambulangende, yambulangende mama. Fula tata Yambulangende, yambulangende mama. Fula tata Tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama. Fula tata Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama. Fula tata Yambulangende, yambulangende mama. Fula tata mbembe Mama,
Alors, salut. Ndinga ndinga. Utondele vumutusala una ngizambote tukalonga ndinga tieto Kikongo. Qui me ces jeunes-là qui me prennent le Kikongo, hein? Tous les sérums visage, voici le numéro 1. Ngizambote, muito obrigado. Vamos aprender Kikongo, nossa língua. Nous allons apprendre Kikongo. Et en une semaine Et seulement, je vais chanter et puis on va prendre notre approuvé par nos cantar. Vitalik Filler de L'Oréal Paris. Et découvrez les pouvoirs de l'acide Alguém tem música no background. nouveau Accord Parfait Nude. Il répulpe comme un sérum et unifie comme un fond de teint. François de tá deve ser no Canadá. Un moderne Dinga, naturel. totalmente. Pour une teintée Accord Non? Parfait. Não, você tá dizendo. C'est terrible. Là, t'as ici, ça. C'est chez toi, je crois. Hein? Sur le bruit? Ouais, je crois la radio. Hein? C'est bon maintenant, c'est bon. Alors, je vais chanter. Dinga, totalmente. Dinga, nengo tumungo tuku. C'est bon, papa, là, comme ça? Ah, très bien, c'est bon, merci beaucoup. Alors, t'as bon? Muito bon. Comme on disait, on dit selon la langue de papa maréchal, Bogosimba touche. Les gens disent comme ça. Hein? moi, on m'a fait ça quand j'étais jeune, hein, avec le vieux. Hein, j'étais mes amis, j'écoutais beaucoup le Kikongo, ils m'apprenaient. J'ai beaucoup appris la tradition Congo quand j'étais jeune. Alors maintenant, je suis en train de transmettre la tradition Congo. Alors, vous aussi, vous êtes en train de toucher. Comment traduire ça? Non, si vous avez une touche, alors, c'est à vous, Ouais. hein? Il faut continuer à. Non, sur le bâton, vous recevez le bâton et puis. Hein? Le témoin. La relève, voilà. Mm. Tout au délai. D'accord, Tadamentaire? Deal? Deal ou non deal? Deal. Deal ou non deal? Deal. Ok, Dan. Deal ou non deal? Deal. Ok, on est d'accord. C'est à vous maintenant. Vous avez vu la fois passée comment est-ce que mon fils a prié. Tadamentaire, nous savons à qui, hein? Mon fils. Yeah, tá bom. Ok. Muito obrigado. Se tiver nos seguir, muito obrigado. Vamos aprender Kikongo. Não vai longe. Merci beaucoup. On va prendre le Kikongo. Je vais chanter alors. On va prendre des notes. Isunge makangu meto nge okutuzolanga nge wana tetumbu yeto wa okutubanzanga. Je vais répéter. Isunge makangu meto nge okutuzolanga nge wana tetumbu yeto wa okutubanzanga. Alguém gosta de me ouvir cantar? Cantei. Agora, o que a gente escreveu? Qu'est-ce qu'on a écrit? T'as écrit aussi ça. Yisunge Makangumeto. Mhm. Nge C'est bon, oku- c'est bon pas que tu Papa, Nengwa, toi, la seconde ligne. Donne de l'état de. Yangu kutu zolanga. Mhm. T'as écrit ça de nouveau, la deuxième ligne. Nge okutuzolanga. Merci beaucoup, très bien. Tata Manteya, terceira linha. Nge wana tetumbu yetu. Oh, uau, muito boa audição. Aqueles ouvidos aí tem que me dar, tem que me prestar. Hein? Parce qu'il y a un très bon chanteur aussi. Ah! T'as écrit ça, la dernière ligne, s'il te plaît.
Waukutu Mbanzanga. Wow. Très Mon bien, accent, bravo. là. Wow, Okutu Banzanga. Mais c'est très bon, ton accent. Alors, je vais lire, hein, vérifier vos notes, et puis on va traduire. Yisu nge makangu meto. Nge ou bien nge makangu meto. Nge okutu zolanga. Nge wanate tumbu yeto. Wau okutu banzanga. C'est bon, hein? Alors, qui va traduire la première ligne? Qui va traduire la première ligne? Yisunge makangu meto. Jesus, você é o meu Cuidado da tua esposa. marido, esposo. Makangu, hein? Makangu. Cuidado da tua Your esposa. lover. L'amant. No. Nengo tu mautoko. Yisunge makangu meto. Cristo é o meu amor. Tá na manter, hein? Tradução? Yisunge makangu meto. Cristo, tu és o meu esposo, o meu... Makangu, hein? Lover, makangu. Lover. Votre époux, votre aimant, aimant. Amant, oui, amant. Donc, bien-aimé, makangu c'est bien-aimé, hein? Ok. Notre bien-aimé. Notre bien-aimé. Et Alors, ce pouvoir, comment est-ce que Lingala a changé le mot Kikongo, hein? Ah, ils ont perverti ça. Makangu, c'est ça, makangu. Ok. Papa, juste, excuse-moi de te couper. Pardon. Allez-y. C'est parce que les gens, il y a quelqu'un ici qui ne me croit pas. Bien vrai que Ndumba en Kikongo, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Il faut surtout savoir hein, bien prononcer la vocale. La vocale. La longue la voyelle. Longue. Ndumba. Hein? Si tu prononces comme ça, c'est correct. C'est pas méchant. Donc, voilà. Alors l'inverse, c'est le méchant. Mais c'est pas Lingala, hein, c'est le Kikongo. Hein? Parce que Ndumba, c'est la fiancée. Hein? Merci. Donc, bien sûr, la fiancée, on a l'image de la fiancée bien ornée, hein, c'est ça? Donc, bien habillée, bien tout ça, belle, tout ça. C'est ça l'image de la fiancée. Mais à Lingala, parce que, je ne dis pas le mot, mais vous comprenez, ces femmes-là, on a compris. C'est l'image d'un Ndumba, tu vois, parce que ces femmes-là, c'est toujours comme ça leur image. Hein? Voilà, c'est pour cela Lingala se transforme comme ça. Mais Ndumba, ma maman Leki, la soeur de ma maman, s'appelle Ndumba. Surtout, d'ailleurs, c'est à nous maintenant. Il faut bien prononcer le mot Kikongo, sinon tu transformes le sens. Ok, voilà. Qu'est-ce que je dis? Merci. On va. Pergunta la question? Non, eu não tinha pergunta. Ok, Yisunge makangu meto. En français, on chante que l'ami fille de l'étendre. Hein? Donc, wow, what a friend. You say, what a friend I have in Jesus, huh? Yeah, ouais. Oh, yeah. Non, notre bien-aimé, hein, c'est tout le sens makangu. Hein? Makangu, il y a d'autres sens, tu peux traduire ça comme alliance. Donc, voilà. Mon allié, hein? Quelqu'un qu'on a, on est ensemble. Nge okutu zolanga, você que me amou, você que me quis. Nge okutu zolanga, você nos ama. Você nos ama, ok. Nge okutu zolanga. On l'aime. Tu nous aimes donc. Oui, tu nous aimes. Ouais. Nous. Tout, tu vois le tout là, hein? Tout le nous. Zolanga, aimer. Nge wanata etumbu yetu. Alors, faut bien traduire ici, hein. Nge wanata tumbu yetu. Nenga tumatuko. Ah, você carregou a nossa uva, cruz? Sim, é mesmo isso, mas a palavra aqui nesse caso tem outro... Tu nous élèves.
Ngeye wanata tumbu eto. Je vais le passer. Hein? Nata c'est. Le val. Nata en français. Nata c'est. Porter. Voilà, porter. Le val, c'est le val. Ngeye wanata. Donc. Le val. C'est carrego, le vache. Il a. Ngewanata tumbu c'est quoi? Tumbu c'est quoi? Tumbu c'est pas élevé aussi? Tumbu ngeye wanata tumbu yetu. Tumbu ngeye NGE. Non, ngeye ngeye NG de Gérard YE ngeye. Bien ngé, hein, que dit ngé. Ngé wana tumbu, tumbu c'est punition, hein. Ah. Donc, t'as dit ça, tu traduis? Ngé wana tumbu yetu. Bon, tu nous as retiré de la punition, en fait. Voilà, il a pris notre punition, donc. Il a souffert pour nous. Traduis comme t'as menté en portugais? Ngé wana tumbu yetu. Elle souffre pour nossa causa. De voir nosso castigo, né? Nosso castigo. Wau okutubanzanga. Maintenant, maintenant tu penses à nous. Voilà, ok, maintenant tu penses à nous, c'est bon ou bien parce que tu nous aimes, hein? Voilà, traduction c'est toujours comme ça. Tout ondele, tout yangalele. Hein, c'est vite aujourd'hui, on va. Alors, je vais tester ta lamentaire. On va. On va écrire hein, alors, j'avais pris une note, mais j'ai oublié ma note, mais on va travailler ensemble. Je vais passer ces clips audio, hein, pas vraiment vidéo, audio. Papa va. Allez, moi aussi je prends une note. Hein. Il va parler de Louvi là. On va prendre note de quel est son kanda, son kissé et son kikai. Essa lição voltou de novo. Não, essa é muito importante. Tá? E te traduis para papa. Te traduis ce que tu as dit, Tata mentir. Hein? Tu traduis ce que tu as dit, hein? Ah, papa. Essa lição voltou de novo. Dis, papa. Non, non, je voulais dire, est-ce que cette leçon est encore de retour, la leçon de sur fini. les. C'est pas fini. Le ville, on va jamais finir le ville parce que. C'est un peu comme, c'est comme la géométrie à l'école, ça. Le ville va de pair avec le langue du Congo, hein. Bon, pour ceux qui aiment la géométrie, c'est bon. Hein. Tu sais, les gens se moquent de nous, bon. Ils disent que ah, bah, vous, les Congo, avec les Ngoa Kazi, tout ça, nous, c'est ça, hein, bah, Congo. Nous sommes les Ngoa Kazi, nous sommes les Louvila. Certains disent nous sommes les Mbadi. Parce que quand l'exclamation, hein, tu vois, qui comme Mbadi. Attention. Ok, vite, on va faire ça. Louvila. Moi, si je veux pas note, il va. Donc, prenez le kanda, son kissé et kikai. Kikai. Alors, vite, on va. Et papa, kumba kunani? Tondele papa. Mon nkumbwa me Antonio Nkanu Zimito. Evatadiame kuna sumpi. Posto ya luvu. Zunga kiambanza Kongo. Ingeta. Kansi kuluwanda njingilanga. Se kolo wao. Ikuna ya tukidi.
yabokelo kwa wana Okay. yatekolo Ingeta. yoyeno mpenu kunjivulanga munakuza kunutala Aha. Kandadi ya kupapa. ntondele omono ekandadi yame mfula matana Aha. ekise kyame mpanzwa vwansi Kora wasiama papa. Aha. mfwidi nkai kuna ndambwa ngwame ngwame wanguta mwananganya ntumba mvemba Wasiama ingeta. onkaka kuna ndambwa se Aha. ibavuidi enkumbu ya kanda dia nkaka zame kuna ndambwa mase yau yoyo anzinga wajinge kongwe mponda Tuko ndilingeta. Ewa ukima longi una mao kwa hiyo mato utilizinga una puto. omalongi fute kalamau kwa yeno nuzingilanga kwako kimalendi kalama ingi ko kadi lumbu yakete kakangina kwako yeno awonso no kuna kuno kwako kutukivule kivudi kunoza yako Okay. kansi dimoshikaka nzolele kunu shishila isinsu zola Ingeta. nukala nwazolana kenuvambanako nwaivujana vona mushikingandi ona mushikingandi avokakala kakavo mpangi yako nukala ekintu adi ekuma konso vana vakonde lwozola ensambu za nzambi vankatu nusimbana nwakalalile kwa kimoshi. Okay, papa, tutonde kibeni tufia ukidi. Babo vuta kuna zombu kuna ngola. Na tama 20 metro. Ndabika kala yako. Tondele kibeni. Bye. Kemena kwandisi tuko. Wansidi wo nsidi mukala munansaku. Angidio. Luaki samu. Ongempe okwaku mbebyo sala yao. Mavimpi kuna kwampangi aya na kidulende lyo munana yao. Yeki akie moko. Okay. Kemoke na kaka muna nwa kunusala kemoke na nwasha muna mavangu muna kadiru kya lumbu ke lumbu ekuma konso vana va oluku ikilu lwa kondwe vangu lwafwa onzambi kesadisanga ndio novovanga muna nwa kovo emfumu kansi ndio novanganga ngeta tondele msala kyambo. Okay, bye bye. C'est du lourd là. Papa Manté, au visto o acento do Dr. Freitas, hein? Ouviu? Aquilo original. Yeah, ok. Kanda de Andi, c'est qui sont Kanda de Andi? Qui dit ça? Mfula Matana, c'est ça? Ouais, bon, Mfula Matana. Qui c'est qui a dit? Tata Mantea. Panzon voisi. Well done, estamos a voir. Ok. Maintenant, agora, que cai ce côté maman e papa. Pai da mãe e o pai do pai? Well done. Oh, nenhuma questão, desculpa. Nenhuma questão, dinga. Kiambote. Kiambote. Desculpa, mas você mudou de telefone então? Eu mandei no e-mail. Não mudei. Eu tenho vários números. Pronto. Ok, já estamos a... Pronto. Ao meio, já sei, porque eu não recebi aqui, então fiquei aqui à espera. E o outro telefone, como perdeu carga, então fiquei à espera e não conseguia entrar em live, né? Tudo dele. Ok. Kikai, tenta manter, falaste bem. Kikai, temos dois lados. Do lado da mãe, o papai manter dit que Kikai c'est les deux côtés. Bon. Sim. Alors do lado da mãe. Sim. Pardon? Do lado da mãe é Tumbamvemba. Ah, très bien. Tumbamvemba. E do lado do pai é Nzingankongo.
Non? Ouais, ouais, Wazinga ça. Kongo Mpunda, c'est ça, non? Ninga Kongo Ah, Mpunda, c'est ouais. bon ça. Ninga Ouais, Kongo très bien. Mpunda. Bozo Simba tout, c'est un Albaninga. Nous, nous ne sommes pas xénophobes. Les Bakongos ont toujours été tolérants, tu vois. Très tolérants, vraiment tolérants. On n'est pas xénophobes. Nós não somos, pronto, racistas, nem tribalistas, aceitamos todos. Não falamos de Lingala, não, pronto, quer dizer, não fizemos propaganda de Lingala porque não é nossa língua, mas falamos, pronto. É língua, né? Como qualquer língua de pessoas. Je disais, papa manter ajuda a fazer a tradução. Eu disse. Tata Panz, il a dit que nous ne sommes pas discriminés contre personne. On parle les langues, toutes les langues, mais on va le parler, mais on va pas faire la promotion. Donc c'est pour cela deux fois, comme on accepte tout le monde, les Bakong, on accepte tout le monde, on est très inclusif en fait. Ouais, somos civilizados, hein? Ok. Kanda do pai, o papa est Kumbutini. D'ailleurs, c'est une bonne question à vous tous. Son nom alors, o nome dele? Manteia. Antonio. Não, papa que falou. Não. Antônio, só que mas Antônio Zimito. Venito ou Zenito? Papa Antônio Zimito. Eu estava a pensar que é Genito. Ah, ok, Zimito. Zimito, ok. A quem garantiu a mãe conhece ele. Eu posso confirmar. É o pai do sogro do meu tio Wiki. A Kanda Fulamatana, que se empando a voar, a mãe, quer dizer, que cai, côté maman, Ntumba Mvemba, que cai côté papa, Nzinga Wazinga Kongwe Ponda. Ponda. Sem canda. Nzinga Wazinga Kongwe Ponda. Ponda c'est quoi? J'avais la fois passée, j'avais expliqué Ponda. Mais c'est que Ponda. Ponda, cartouche, hein? Cartucho. Cartouche, comment se dit cargador, non? En portugais. Cartouche. Hein? T'as demandé? Cartouche, você não é soldado, ponto. Não. Carregador de quê? De pistola? Você põe as balas. Onde você põe a bala, põe no coisa. Ponto. Não vamos falar muito, senão o YouTube vai nos ligar. Vai desligar. Fazer planos, hein? Tá tonta não está, senão ele poder explicar bem. Je dis que tonta n'est pas là. Il serait le mieux placé. Hein? Ok. Merci beaucoup. Vamos à nossa aula. Mas está também entendendo, não? Sim. Sim. Qui caille en un mot, c'est quoi? La formule magique, non? La formule très facile. Parce que elle a falto, nous c'est chez nous qui caille. En résumé, c'est quoi? Tu as demandé quelque chose de rappel? Qui caille é o pai da mãe e o pai do pai. Sim. Essa lição. Correct, tá correto, mas em outras palavras, c'est correct, le papa de maman. Le qui c'est de papa et le qui c'est de maman. Voilà. Ok. You didn't send the lesson, no? Você passou nas aulas, não uma questão. Qui c'est? Eu tive nas aulas, sim. Qui c'est? Tata, papa, que tu sais de nouveau, s'il te plaît? C'est le qui c'est de papa et le qui c'est de maman. Qui caille, qui c'est de mãe et qui c'est de pai. O tom dele. Quand on va dire bonjour. Vova mukikong gimbila kaga ta gimbila.
Quand on est en direct, c'est grave, hein. Alguém entendeu o que ele disse? Tu as compris, Tata? Ngimbila kakata ngimbila. Tata Youssef, tu peux traduire? Qui va traduire alors? Fala em Kikongo, né? Yeah, fala em Kikongo. Tata Manté, hein? Ngibila takata ngibila. Il dit alors, parler du Congo, tu sautes ta canteur. Chante seulement. Voilà. Wow, that's nice. You see, I'm not the only one. Oh, tata, kumba kusona kena kutuvala muki Congo wa. Nge mutu te sona kaka tuzeko nani te sonika. Facebook uza. Nge pe tata, wa mone ivala muki Congo. Nge pe sona kaka kumba ku. Nge kumba ku. Nge mu kumba ite mone kako. Tu as compris, papa, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je répondais à Congo, hein? Yeah. Ok, moi, je dis, écrivez votre nom, s'il te plaît. Ok, Tata. Et le vous, vamos. Non, qui va traduire Tata, qu'est-ce que c'est ça? Monomba Zingina. Yeno Botomalongo Kandinga Zeto. Nsieto, ça c'est correct? Nsieto. Ah, de notre terre. Nsieto, voilà. De notre, ouais. Monomba Zingina. Donc, Mbazi, c'est demain. Il sera là demain? Non, je crois qu'il veut dire qu'il est dehors. Il n'est pas à la maison. Donc. Ah, d'accord. Il est dehors. Apprenez bien la langue de notre terre. Hein. Ah, merci. Ingeta. Nengoma kesa vai traduzir, vai traduire, nengoma kesa. Agora, estou apenas a ver. Assistir, yeah. Assistir. Você já compris, não? Ouais, Mutaraka Ngina, oui. Muito boa noite. Bom, ça c'est português. Tout onde Tata Márcio. Muito obrigado. Ok. Rapidement, on va vite. Rapidement, on va. Bon, à côté qui caille, mais on va y revenir un jour, hein. L'Ouvila, très important. O Mukongo et notre langue est l'Ouvila. Donc, pardon, je ne vais pas dire, on est en direct. Je ne dirais pas un vrai Mukongo, mais bon, vous comprenez. Mukongo, c'est sa langue et c'est l'Ouvila. Parce qu'à l'époque, on vendait les gens. Si on te demande, tu es Mukongo, tu ne vas pas dire que je suis Mukongo. Tu cites juste tu dis je suis le Kanda X, qui c'est X, Y, donc ça va. Kanda X, qui c'est Y, ok, je suis Mukongo. Tá bom, né? Entenderam, né? Se você sabe citar o Vila, né? Você é Mukongo. Porque antigamente vendiam as pessoas. Então os Bakongo eram mesmo os nossos antepassados, né? Eram mesmo smart, como o inglês diz. Yeah, tá bom, vamos voltar à aula. Comme d'habitude, on va. Attends, je vais partager mon screen. Question? Exatamente a pergunta. Não. Tumbamvemba. Pergunta a mãe, ela conhece alguém de Tumbamvemba. Ok. Yeah. Nenga Tumagataku. You go to follow us. Kikongo, não? Pose-lhe, Kikongo. No fuite. No fuete. No fuete. Kutulanda. 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 Diambote. Tusinga Kutulanda. Tusinga Kunulanda. Tusinga Kunulanda.
Traitementaire. Nous fouette kutu kiyila. Kila, kutukila. Kutu kiyila. Diambote tusinga kunu kiyila. Tutondele. Tala kitu sisa. Nous fouette kutuizila. Diambote tusinga kunuizila. Nufwete kunuizila. Yambote tusinga kunuizila. Ningoma kese. Nufwete kutulonga. Diambote tusinga kutulonga. Kunulonga. Akunulonga. Tutondele. Ningoma tomuka zoko. Não fui tia. Nufwete. Não foi. Cuidado que Congo. Eu até estava vendo, eu não sei se na CPA. Não foi. Eu não me lembro. Não foi ter. Um momento só vai ler. É triste, né? Quando o angolano. Pronto, desculpem se estivermos assistindo, não quero escutar ninguém mais, porque observação, né? Eu vou com tu velho com tu menininga. Quem vai traduzir então? Courageux? Eu vou que tu vou ver l'écho. Traduire? Vocês não Et querem si nous ne parlons pas, A tu menininga. on va oublier la langue. Pardon? On va. Vamos perder a língua? Toumina, c'est finir, donc on aura perdu la langue. Non, littéralement, ça va être littéralement, donc on va nous avaler la langue. Ah, vão nos roubar. Não, Vão engolir as nossas línguas, vão engolir as nossas línguas, uma maneira. On va parler notre langue. Alors, qu'est-ce que je disais alors? J'ai oublié. Je t'avais dit ok. Et je t'avais dit, souvent, il y a ceux qui pensent qu'en prononçant le Kikongo comme un portugais, donc ils sont civilisés. Você está pronunciando a tua língua como se fosse português, né? O português não entende, não sabe falar bem Kikongo, fala como a maneira dele, não tem culpa, e você quer copiar a maneira dele. Desculpa, nem como que não estou falando disso você. Não, eu não. Eu modéstia à parte, tenho uma dicção boa, não é? A pronunciar em Kikongo. Não, quer dizer, o problema é que aqueles mesmos que sabem falar Kikongo, mas não sei se o complexo é de onde, começam a fazer assim. Eu não, estou aprendendo, não sei. Nem vou tomar outra, desculpa, pode ler. Yeah, não foi tia. Não foi te. Ok, não foi te. Zingambandi, não é Zingambande. Ok, não foi te, Kutuyindula. Não foi te, Não foi te Kutuyindula. Kutuyindula. Diambote. Tunzinga. Kunu Yindula. E como fazes? Não foi te kutus Samunuina. Vogal longa. Não foi te kutus samunuina. Não foi te kutus samunuina. Não foi te kutus samunuina. Diambote. No singa. Tu singa kunu samunuina. Tu singa kunu samunuina. Até que tu se são. Nous fouette kutuwana. Diambote. Tusinga kunuwana. Tutondele. Nengama kese. Não foi te kutuvubila. Foi te kutuvubila. Kutuvubila. Diambote tusinga kunuvubila. Tusinga kunuvubila. Ok. Maintenant, la grammaire, hein? Vamos la gramática.
A pergunta, a resposta também já é no quadro, né? Je vais poser la question, mais la réponse est là. Hein? Bien sûr, si tu es courageux, hein, si tu es prudent, la réponse est là. Alors, aqui, primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural. La première personne pluriel, ouais, pluriel et la deuxième personne pluriel. Tu as existe ça? Oui. La première personne est pluriel et la deuxième personne pluriel. Alors comment ça va lire? Tufute kunulanda. Pardon? Tufute kunulanda. Kunulanda. Tá bom, né? Não tem? Sim, tá bom. Oh, you não sure? Não entendeste, né? Não, tu só tava à procura do... Yeah. Tá bom, não é uma questão. Não percebi. Eu perguntei a papá que disse, quer dizer, essa é a segunda plural, né? Ele mudasse, aqui fica segunda, desculpa, primeira plural, depois segunda plural. Como é que fica? Entenda. Primeira? Primeira plural, primeira pessoa, né? Depois segunda pessoa plural, aqui. Acho que é Lu, não? Lufete. Na primeira pessoa, aqui primeira pessoa plural. Sim. Primeira pessoa plural. Seria Lu, não? Lu. Não. Também a resposta daqui. Daqui é a tua resposta. Yeah. Essa muda, fica... Tufete. Tufete. Pessoa, depois aqui muda a pessoa. Lutulanda. Tufete. Tufete. Utulanda, não? Utulanda. Não, Tulanda. Vamos mudar tudo, né? Kunu. Faz a mesma trocaste, né? Tá vendo? Ok. Tu vem aqui, o vai lá. Ok. Traduz ainda em português, para português fica como a primeira pessoa. Aqui fica a primeira pessoa, aqui a segunda. Nós, né? Nós vamos seguir, ou vamos seguir, ou vamos seguir. Vamos seguir. Temos que seguir. Para que ça dit traduit, s'il te plaît? La deuxième personne, la première personne, tu as déjà répondu, hein? Je réponds en français? Voilà. On a premier ici, on a deuxième ici. Nous devrions vous suivre. Voilà. Ah bon, hein? We're right. Is you right? Are you okay? Okay. Vamos andar muito. Ok. Quer te manter d'accord? Sim. Estou aqui. Primeira pessoa. Aqui. Primeira pessoa singulier. Primeira pessoa de singulier. Aqui, primeira pessoa singulier. E aqui, segunda pessoa plural. Ou fuete. Não? Primeira pessoa, to be safe, como dizem, né? Para estar do lado positivo, né? Primeira pessoa, qual é a regra geral? A gente diz, primeira pessoa. Mono, não? Na primeira pessoa, a primeira letra, quando conjuga o verbo, né? A primeira pessoa é como? O que tem sido a primeira letra? Qual é a primeira letra? M ou N. Voilà. Ah, tu comprends, você vai entender? Tu comprends le français, hein? Português ou français? Não, desculpa. Muito obrigado, não gosto de tudo.
pas entendre le français, le portugais. C'est ce que je dis. Hein. La première personne, c'est toujours M, hein, nasal, hein? Pas mentir. Que c'est? Fuerte. Noete? Est-ce que c'est N-U, ou bien c'est pas N-U, mais c'est M, hein, fouette. Fuerte, yeah. Fuerte. Fouette. Fouette. Kutulanda, kutukila. Yeah. Kunukila. Diambote, tusinga kunukila. Ok, vamos virar da segunda, essa linha aqui. La règle générale, elle peut pas que c'est ça. La première personne, c'est toujours le nasal, hein? On a fait une erreur avant. Hein. Où ça? Avant. La phrase d'avant, là, on aurait dû dire. Non, quand on a dit me fouetter. Moi, la question, c'est la première personne singulière. Donc. Ah, ok. Parce que ça, c'est deuxième personne. Hein? La règle générale dit que la première personne, la conjugaison, c'est toujours M, hein, la règle générale. Ouais. M, N, fouetter. Fouetter quoi de gunzo? Ok. Nengo tomaga toko. Yes. Não me esqueci desse, estás aí. Ok. Maintenant, la deuxième ligne, hein. Diambote. Diambote. Agora, a segunda pessoa aqui a primeira pessoa fica como? Diambote. Kutusinga. Aqui é só fazer essa aqui primeiro. Ok, Diambote. Kutusinga. No singa. Kutulonga. Yeah. Essa aqui vem cá. Kutusinga. Não, no singa. No singa kutulonga. Mas o N tá vindo onde? Daqui do... Daqui. Oh. Passa aqui. Da terceira letra. Aqui, manter, tá bom, né? Aqui viramos. A segunda pessoa fica aqui. A primeira pessoa fica aí. Fica como? É o que acabou de falar, né? No singa. No singa. Tu no longa. Qu'est-ce que c'est ça? La deuxième personne singulière plurielle, la première personne ici, comment est-ce que tu lis? Tu vas lire? No singa kutulonga. Très bien, no singa kutulonga. Tutondele, muito obrigado. Tutondele, para quem estamos assistindo, muito obrigado. On appelle Kikongo. Merci beaucoup. On est en train d'apprendre le Kikongo. Il y a un dictionnaire Kikongo anglais Kikongo sur Amazon. Hein? Un dictionnaire Kikongo portugais. Allez-y. Oh, nengo tongo sai. Tá apresentar. Não se mexe, fica só onde está. Fica onde está, não se mexe. Põe mesmo na cama, põe na cama. Põe na cama. Avança mais, puxa mais, avança mais. Yeah. Ok. Esse dicionário está no Amazon. É um bom dicionário para quem quiser aprender Kikongo. C'est un bon dictionnaire. Si tu veux apprendre le Kikongo, vraiment, achetez ce dictionnaire. Tout ton nom. C'est quoi? C'est Kimanyanga dedans? Non, ça c'est. Quand je dis le meilleur Kikongo, donc, hein, c'est toutes les variantes, tu vois? D'accord. Non, o melhor Kikongo é o Kikongo que toda a gente fala. Certamente a traduz ainda. Dinga. Le meilleur Kikongo, c'est le Kikongo que tout le monde parle, c'est ça? Voilà. Normalement, todo o Congo devia entender todas as variantes e se for capaz, né? Por isso falar.
Normalement, tous les Mukongo devaient comprendre toutes les variantes de la langue Kikongo et si possible, pouvoir en parler un peu, pouvoir en parler. Voilà. Parce qu'il a une bonne question dans le dictionnaire. Mais si tu veux le dictionnaire, là, c'est le meilleur de Kimanyanga, le meilleur de Kizombo, le meilleur Parce de que, par exemple, tu vois? le Kivili, Kilari, un peu, c'est un peu différent, non? On peut dire que c'est différent, hein, mais c'est toujours Kikongo. Ça dépend de toi. Ce Kikongo, ben, la fois passée, je crois que l'année passée, on écoutait une chanson. On écoutait une chanson en Vili. Il chantait et puis on disait Mbasso. Mbasso, tu connais Mbasso, non? Mbasso, hein? Oui. Mbasso, c'est Kikongo, non? Tu vas nos frères en RDC, c'est Mbasso, en Angola, Mbasso. Il y a toujours des mots qui sont Kikongo, tu vois? Bien sûr, parce que c'est les variantes, hein, quand on dit variante, c'est ça qu'on veut dire. Hein. Par exemple, chez nous, on dit moyo. De l'autre côté, on dit moi là, l'âme. C'est du Congo, c'est du Congo. Tout on délai. Pergunta, question. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos muito às senhoras porque nous remercions beaucoup les mamans parce que les mamans, c'est beaucoup. Hein. Elles font beaucoup. Hein. Nous les l'origine et les mamans toujours. Toutes les mamans, nous vous remercions. Ingeta. Tout le monde les cansi, comme j'avais dit au départ, comment on dit son initial, vous aussi ma touche. Comment on dit son commence, não estava lá. O que eu estava dizendo quer dizer, pronto. Nós você tem testemunha, né? Nós outros, nós quer dizer inglês e espanhol, nós que somos no meio dos velhos, aprendemos muito dos velhos, uns diziam que eu sou jeune, afinal um dia, bom, você conhece o nosso irmão Pachico na igreja, conhece não Pachico, ele dizia, ok, então vocês vão ver nós, sou jeune. Ele dizia, ainda bem, então vamos chegar antes de vocês. Eles ainda podem tentar manter. Il y avait quelqu'un qui disait que les gens se moquaient de lui parce que il avait sauté sa jeunesse, ça veut dire il s'éteignait peut-être beaucoup avec les vieux. Lui disait tant mieux, ça veut dire que je vais vieillir avant, bon, je vais être mature avant vous. Ouais, je vais y arriver avant vous. Bon, on est là, vous êtes en train de... Hein, les années avancent, tu vois. Là où je suis moi, demain c'est vous. Hein. Alors, vous allez enseigner Kikongo. Surtout, il ne faut pas être timide. C'est vrai. Timidez não, porque o mundo... Não, que você foi? Não, je suis là. Ah, ok. Tá bom. Bem, então, não estamos a dever. Eu estava a dizer... Eu estou a falar isso live, alguém está a ouvir? Estamos a dizer, porque repetimos a mesma coisa. Eu vou ver a tua meninindinga. Nós africanos vivemos num mundo onde as pessoas que são tímidas, né? Gostam de intimidar os outros. Tenta manter isso, faz favor. Finge que são corajosos, mas... Nous, les Africains, nous vivons dans un monde où les personnes timides intimident les autres pour que ces personnes ne puissent rien faire. Voilà. Voilà. Apparemment, ils sont courageux, mais au fond, ils sont timides. Et voilà. Moi, pour moi, votre cadeau à moi, c'est d'être courageux. Hein?
Parlez, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est le Kikongo. Parlez ce Kikongo-là. Ok, vous apprenez le Kikongo. Il faut que tu fasses le minilinga. C'est ça, t'as dit ça? Ouais. Je vais écrire. Le Kikongo, il faut que tu tu minilinga. Evoca tu veleko tu minilinga. Tá aí. Tá, viu? Evoca tu veleko tu minilinga. Exato. Vão. Você tá mandando traduzir, né? Vão engolir a nossa língua. Evoca tu veleko tu minilinga. Katuvo veleko. Cada não vou ficar aqui com Ningankanko. Ankako. Ankakako. Qual outra langue? Sim, ninguém como tu levou. Onde ninguém como tu levou? Quand c'est... Bon, ok. C'est bon. C'est bien. On va... Tu tournes de la gambote. Ça la gambote. Ma compte. Tu tournes de Tu yangalele. Yangalele. Tu tournes de bah. Tamo aqui. Aquele estresse do Maia, manda ver. Nuni e nuni jivava kwani mono ntoyo vampovaka
não tô